Kumangala abantu uKhuzani etalabha umlandeli kaMthandeni wamshiya emanampanapa. uKhuzani Dlamlenze mfowampongoza akajwayele ukutalabha abalandeli, ujwayele ukutalabha insizwa lezi asuke ebhekene nazo ozakwabo labanabo endimeni yomculo kaMaskandi. Kube sekuthusa nje kuzwakala uKhuzani efaka isandla sensimbi etalabha umlandeli weGcokama Elisha. Welile mngani wami lapha kuthiwa hayi-ke lalela kuthiwa le yakho uchacho lapha akuthiwa useqalile uyabhinqa-ke manje uyabhinqa ko-Facebook uyabhinqa usebaselwa ukuthi iGcokama Elisha lihleli lapha ku-number 1 ngokuthengwa kwamathikithi ekhuphuka nezakho kuthiwa hayi le yakho uchacho uqalile ku-Facebook uyabhinqa uthi uyena ozowina kazi ubani osemtshelile kuthiwa uyakhala lapha uyakhala impela ukuthi hey nangumthandeni ezakabi nangumthandeni ezakabi ngithe nowelile ngicabanga nowelile uyakhala la kakhona ukuthi nali iGcokama lezakabi yena uqoqobela number 1. Ngiyaqala ukuzwa umuntu omubi ngisho ekhuluma ungamboni. Ngineshoka ukuthi lo muntu lo mayekhuluma kuyanuka lapha asuke khona. Mayekhuluma nje inkulumo yakhe vele ikhipha iphunga ngendlela mubi ngayo. Mubi lo muntu. Ngathi wayiboshwa amafindo ebusweni. Mubi lo muntu. Ungathi wakwashawa umphakathi ngendlela mubi ngayo. Ngendlela nje amubi ngayo lo muntu ngathi wakwashawa umphakathi. Futhi imbi le yangane ngiyayazi. Yazi umuntu abe mubi ngathi kuphekelwa kuye ebusweni. Mubi lo mfo. Mubi lo mfo.